Okay, o le se mata upule ba i tuai. O le tūlanga lea e le nau ngā tuila e pai a vele mata upule whamsinonga. Ona ua le talia lo lātou manana o e veo ni tei fono whawai. E lua maka upu ia la ka whaasuai whaerkei me kasi. Ora mata upule, mana mata upule whila au e a vele whamsinonga. Le lātou pito anga i le keiso sui pāle mia matui loma. E ui o la ua malie kui loma e ave kua. Tau momola i le mata upule. O la kala o i whamsinonga e ave nge mea. Ole ka mo fai le so tanga fo ile le fa ale tu la fo. Ai se ala o i fo ka wa be. Yo le fo ke. O so ke meu palo ko i ngor fa ve singo me instead of fa sa on. Na so vinanga. Ia, esa oi. O ke le ropo le al kula fo ko le la e moria le fo ia fo ngai le fenga malo por ke ki le mo le fo fa vai. Awa o me malia o le o mo fa le kula fo fa vai. Mo kai ala mo i ku malo mo la. Fa ila e alo avele le fo fa le fenga malo me. O ke le mamala po le kula fo le la fa nga ku le pa. E ave ia le ele o ka fia ia ele mo se fa mo fenga malo ka o file le polo ke ki le a bese le kufa ko kupe nge ku malo pa me le mo amia le fenga malo nge ia sa o fai bo ia mo ka ia kula fo fenga fa vai o polo ke ale la sa o ke lo fa ngelo fa pela o avele il fa ile kula fo ia esa oi e poki palo ko inga wa le fo ki ro ku le fo wa ga i pela va nga lo le asi ka ka ngo mon ka ku le le na tonua e mai mo le taimi sa mo le tonu e mai mo for taimi ye mea o pomonia e na challenge ni fenga fa vai pu le malo o fenga fa vai ye pu le malo e fisu ya fo ile pa inga male taimi whenever e suitable mo le fo longa ka inga o malo bang kua mai la o le sia mea ma ia mana tua sa mo e ser pale mia le fast le sa umakunge e ser pale mia le fast le o ia e oi a tele la ni meta sui e pule ala au ni la mari ko kulo lava o yor pale mia e pule la au ni le ko pule fia me a o siri ai e lei ma se pule kule e oi o le ala le winga o le whamatalanga. Singa o le whaangasu wai fua. O le mele whaier koi inga o le kurikaimi. Le ataua. Ke no le mele whai kuira e pa. Ti pia me fui dile le kau ki whaia ale lungi me ba makoe umil di makausan. Kusa o ke no le mele whaier koi inga kaimi nei. E whai umangi mea kau ka vailonga maa u whaia inga langa. Yes, oi va, ia va me a fai. Le nga ko mua. Ai kusa mi ko ke fa nga ngor puri kai mi kam voi. Kai voi le aka ko ka appointment fa ke kai nga ka ko fa mai. On ma appointment no fa pe ma o se fu ka o merka appointment no le lima le fiafi. Ai wone ma fa ka ko fu. Wa ma mau e disi. Ya, kakar ngoro le pot. Ora singa me fei kurier ngi kai. Ya na ke ino leo ngai ka ko ai ngai mangai wo hoi wa le va ko sa ngai le ko su ya ke alu ka ku afi ha ku idea me afi son usa na me ngale fa is ko ngai ke mi ngai o le afi son a me fo ngai le me fa si lo ko pa ki ngai fa la ho la le lo ko mai ka wa ku le alen ku ba pe le ka ya ku le per ka ngore cha pipi o ngai le ai mo se ra ko e fa ku ka bi pe ku le e vera o le madi o le vanta no i fa fazela to fono rolla to kokas e so sera kai ka agua sera sina e o sor ko inga ti ko ti ko i fa se solo mea asi sera ngi ai o sor ko inga ave mer fa msingonga wa fo ka ko lo uma fa msingonga e kolo a fa ri swenga paro ko la kolo ya
se ore ka ke maua umanga ora kia e fiu ko inga fa yanga palo e maua uma onga ore nguku orang kamare le ronga kari le fa le yo shoga kari basi le rori mong le ni mingo la tala ma vela e sa ko ri mongi ka umai fa mai ia ara fa mai sui e re ko sui ma ka e re sui ma wa sa uba ve ka umai ale fu finga wo hura ko kaka e o si me mai le puruku ko inga wa puruku e o mai e su ka ya ingi kangi fo inga e ale wa fa rongo ko kala ri mongi e se uma le an ma to pisi la ngale tele ma ma se uma le an ma to pisi se uma le an na hotel an ma fam singa ai fa fonga o ele ka o mara ku nga maka mai wole sao fam singa petition fo ye rosfu anga va ia ko ka mala uma fam singa vai uma ro singa ya fesilimia ro la supporters por mo le o mai ni sila fa cases aba vai o ele o adless case e kusa la wo ko froko inga fa kele la fa cases fo nge ya wo nge elwese wa ga ia fenga fa ya io na tonwa el ko mai oi se na ro wa ka me fenga o mai fa vai foi lá e matou se fa fine na le fai por karame mai assume ne eva nei de o lo na wa se fine vai pionga o ki le ka kusa ko fai il kai si se ko ngofo so o mai ia wa ele aru yesu ia o le mela na le utu o to wa se la tu o ai me ele ka ngo su e o ai me ele ka ngo su o su ya ga ke fai bai wo ai me le kumalo wo ele su ku le ia e o foi la di tu malo a foi lo que fai atu usa o le ke lo o kala fo ia ku le pa o ia di mongi le na fai e fa mai e o le me o so mai ile la ma le ko ile la ele e se longa se me o so mai le la fa ko pa le bia la auti e ke lo la ukana o le me ko wanga le ko fa ku nga ya la wanga o me se a me ia au mai wanga o me fa ku nga o me se rungo isi me se rungo isi me se kalo fa ile tu ele tai o mai ele e mai maura kai me foi ni usila a wale tu fa tu nei e makua u fo le maori mungi ai ko yo ngo ai ni usila ai le foi fa su ele foi fa ia io ari fo e ki nga ari foi vai fo ma e fa siaki ai ka ko mai ngai e ka mo fa ia wa fo ka o ma sangi le pelo by the way se fa tu tala o tau sila o tau sa mo le tau fa valea le anga o le tu inga tangata fa pia le wo manguangi le e konga le nga ufa so le e konga foi le nga mai runga ia le o fe ni tau fa valea I lalo le la le nei o ari fo fai mai o la o mau mai le o wa o la o mau mai le o wa ele ima se mea o mau le o ele ima le o ka ka Eoi. Sei vanga ngala ele o sao le di pokile nga ka umai ngof so ka isa o ile official le. Ele se arresto faya. Le anga o fidi le ai ngai savai. O fidi le ai ngai savai. Ele se me faya. La nga le o faya kwai na utala. On me foi na le wala ino o faya tu fo ia I tatu watu. Or sa ngongar kama or kama kikiria. Le onga I konga. Ele hai se su faya, se kangi. E fa fonga mai ai ngai sa kai kia. E fa fefela nga ole ona fa se arrest, ele se su ba vai o ko sa mo me nga lo ka koi. Ore ka ngaka ua masangi le ora pepelo. Fai kala fa kupu. O ke o fola I leo. Ele la ko sa fa I makadiar ko inga kala len fa bai di mongi. La woro ka leo, la woro oi ka woro. Or fisili na leo te fisili tuai. Oi nga woroka. Oka e sa mo ai le saur ngai ko nga fai pule pe pelo ya ile atu. O to vai mo tanga taola malaya.
ele kai ke apoa e sau kau ai la u la pisi le ku lana fo yo lana mele le fai ku so longa ma fa o longo la komisinga le ata o ma fa o limoni o longo la komisinga wa fo yo a umanga pipelo e faku ele mera as long as longa kamala moko sisile o fela o yai ni na mea ele se kanginga aver official palaudi bo official leo nga la kala kaya mako ipisak pa kia palaudi o mga sa ngo mer kama se banga nga ele ikaw karsa o mai ia kama ya ale tua or kama lenga le no fatala no atu se ibanga nga ore ikaw karsa o mai kia ia onga ai o te fai atu lau tala wala ngole mau te fiso tai fwe mo mori meri fa afika yesko inga samaria ngane le yanga lofa mana o te fisili ai o le a se fufuanga o iai wa kaunga avela o le ride lea ua fa o ia te e o moko a mo fa maungianga o ai ua fili le a inga e la to te fa mangalo pawar kalas ko inga fai mai asiata o lo popo lenga ngo merkasi e fai se mele anga kan kale se o fa ngau se o kali ai o lo fa fikai o nga e ko nga pole a lava male ar kelema e ko e mau a o le ola ile ko e mau ai fa mangalo ile ko wa anga fa o lima o le buram fa ko inga anga fa o lima se o fa ngau ma fai se mele anga fa mai e o lo ko lo e ave fa ai a fai wa lu mari e ko nga so nga manga o le ko nga se fa ala belave po le a lava ku nga ia o mako fa mangalo ya ora kala ngar ka mas ka mikire nga fa karangwa ai o so e nga ba foi le wo so e nga ke ile pa wa le ku dia ko vivi o nga vai nga ke ila eu fo mai fa fe kai si o nga kali ila ngo si o nga kali nga mawa nga fe ai o ilo wa kali ile ilo wa kali po nga pala nga pomu ai ku i ko fa so ye te sauma e o le atunu o ma o ona sa mo ia o pipelo ma e whakari kari le kai mi e su e le keisi ma o la ua le te tununga na wau e ka kaua su e ngor keisi le i atau ona to e whaasa o loe leo le mea lenga se nga whairongo o lo ngā kari kongunga nga wau o le ale mea lenga se nga whairongo instead o le avako sa muelu o le mori mau kūrea ai ka ngofi su e sa muelu e loka so ilo o tari tononga na wa e ka kaunga koe whaasa o le whaawunga o whaangifo le mea le anga wa ka uwa lea umai le leo a koa Samoa o fese mea laku kanga kai ongar kangi o le mori mau eyewitness ai whaasangar komisinga o leo loka le eyewitness ia haula mala o tari tononga a toi whaasa o loa whaau whaasa o whaangifo mauas kako komisinga fo whoever is the new police commissioner for Samoa e au iei le au kasinga kanga ruenga maula ukala fo ile kaunga wakulou whainga malo o ai lava o le a au tasi i ai ma mauar komisinga sao o le mea mua pe a koe whai sao a ilonga whaaunga sao le keisi lea loka le dino le mongi yeah I'm allowed to say that leanga o whaangifo sao a ngā kura fongo Eoi, a laku kanga kakangi, a lenga whaila o case, a le wa wakula o kangi, a nga o loka sa moru ngari nga ngai kawhia, nga ave loka, kakala loi kua nga waka ngai kakala i kua ia inga. So o se case ai le lalo le laringa i e whapea ngā le whaunga, e le backwards. Nga o longo a le komisinga, le alafo ngai ala inga la lau kangaka. Nga o ngai a le ngā laku whaau se whaangifo mea le anga ele se kou mea le whai leo kou ke ele o kou e mau ele result o le mea e whakua mau al whamisingonga Eoi i lo ula kari kongunga a koe whaasa o role mea lea ma avaku sao se komisinga ke leso nga loko ke leso nga whaku e whai sao ngā ruenga ma whailo nga whamaungi to me personally a koe revisit lor sa o ngor case lea o kaka mua le koso koe loka yang kala i fo ila ia le kua nia ia inga mo kaunga kofu kongo whakipui kaunga charge walanga o ia suspect ngomerkas nga kongwa nga kongwa le atau so mule ami kongo ai loka mo walanga ia le number one suspect le case le e kakau le fo inga ka ngofi leo kango longo fai le sunga lauli an madi toa
Ingeia mele le if he was able if I ya ila au ma de kwa ale uko kali le kwa le upania. Who is this person? Who is this person ole suspect me ka o drugs aisa or suspicious nga le yai mana tu or me na sausa mueru ka umai ko akele le lau mangu ia mai o upu nga makala le au mai kanga. So who is he? E mafau he's above the law. Ele mafainga nga koso mai e molia, mas e kofu kongi kongo se la fa moe. Ora me sa nga kong fa u wai fa ngi for kula fongo. Mar faingo so suenga. Pe a Tatau Ona uma no to filis ka ko kom singa fo. O nga ku le o kom singa ele nga ngi kupe. Ele fa kengi. Ele nga ngi aisa mangi fa lilo. Ai nga le am yo kongo mafai fa maungi mo samo. A ka nguro menga ma vaku mala usu e fafu wa ka fa mo ko misela ya ma la utalana awe ki fa pe fo u ku nya mnya au e ai ni so kanga ya pai mala fai ai so se kanga kai ma fa fa sa o longa ma fa ia ngor kula fo o me nga ka fa ye le le to o me ko ngwanga a mai se ke le fongi ka ya evidence ka wole fonga ngor case le I faila ia o misi ia ko ia faila ia wa e fainga sungu mo le lo ar ke le fongi o ke mon kwanga ri ka karwanga po ko lupele ka ko karwanga sa fsi ka pule pe fain ko mo mai me ia fa mai fainga mo me nga ka o ke le ba ko le lo fafo lo ke su ea mai lo la wala fain ko retrieve mo ia le ke fongi mo ti te o sa ko ke fongi e fain fa msingonga le sa olele wa fa la oi e ka mayali a te wa e ka makwa o ngai ka lai fa ai me sia uni fa tu mai e tai na o fa ya tu la ulisi ma ba nga fa pena ia ko fa ele ka ba anga le kiuti ele ka e oi anga le kiuti ele ka la fo nga ke ba ye ma tu fa me ai ka mai ya ma le kiuti la nga ke la ngonga le yona timo e kiuti iyo ro mi ngala na le no te fa ya tu la te tala ya uto wa si la mai la ma fa nga na le na fa pena ni so no nga le atu ya ole tu langa le ile tu fu lo la tu lima mala la tu ya ka ke mo se fa nga le su ole punga fa nga kargo ngara kili ole tu fu lo la tu wisu tu lo ile mata upu atu iloma ma one semo ole makua se sinyo ngi meri ako ala so si la fia ya e se ma fu anga ka we o ye fa na vela ole o finga ngalo ku iloma ku ma si la va ngari atu o ka se la fonga ku le pale nga fa se la wafi ke le ngara fonga o le fonga mo ko se la wafe ya a sa loku le pa malanga la fonga le se la wafe au ko sa rola banga ron ko lu le ka won ngumela fa mai ongo ya ngumela longo winga fa ka se la wafe mon kup wa ai o te mo fo le ko po se fa pe o le fa singo su yo le kumalo e fa la vela vel paki o mga paki lo ke fa wo winga le se fa singo nga o fa fa la e sui a me se for finga ngalo le kumalo o le la ka ke kan kali le se kali el fam singonga wala ngale o consider el fam singonga le kange le japipi po la kongu la vel mele la o ye a ke longa o se mo kwa kulanga le kala fenga pa fa ma ngi el fam singonga le kangi le japipi mal manga o fale kusa le wo fo le ngba wo ia o ko lu ku el fam singonga o le ku ko lupe o le ku ko loma ma le ku ale japipi al mela ke fai koi o le wo fam singonga ai le ai mangi fa mangi ngonge me o va nge wa mai ele observer ka ki le observer le ngo ki fai ka o observer ngafi le foi ki ngai ku ya ko lupe fa per fisiri ko alo le ka sao penga ko kongi se la wa fe e pe yo nga ka wa la nga kali le lava ya ko lupe ai misi le observer or kali ko lupe e fa e kule alo male kule langa na wa fa singonga or kali mo nga kali longo lua nga sa ngole le kulepa
ele mongi ngā kuainga. Ia toi rupe. Koe rupe. O lea lani skali mga oie. O lea la wakali. O lea la wakali koe lupe le observa e misi a koe observa. A le fau wa whaile kari a kulepa. E ka vai male markangi a whakangi a markangi le kari a koe lupe. E ka vai markangi a kulepa. Ra ka kau ki kiro ngira e whamsingonga. E whawhenga kari e whamsingonga se kangi e masalomia. E le ingi whamaunginga. A lea la o le te e fo ia tui lo mai il kangi ale HRPP. Ia. Kusa o le ke e le ngakala whaapia fo ilele o la o maria kui lo mai ave kualanga ia kangi ia toiru. A o la fo ke e kui lo ma. Ile a ia fua kore HRPP a o le lavela. E pia tangia mai wale o nau la le lo ia tui lo ma. E ngā ke kau a veinga pe whaile maka ukule winga ilanga ke e a ngā ile HRPP. Soli, e maari e ngai meari. Alo kongi ke lako kamari misio. Ole matua I maari e la vaori e tua I ngāna. Ea, peana ta whai atu. Ole whaapasi kaimire me le whai ngai. Le fionga I pāle mia. Malau fionga I sui pāle mia maraka ku whai ngā māli. Au fo inge iango kele le lau amang. Lai le wingo whamtalanga. Mana tuore mea le ali toi ina le na whai maile. Mana tuore na whai maile pahe inga fia mi. Ole wingo la utala. Ole mea lea na whai maile toi inga. Ole kurang fo ile le fa pisi sono le kele o mea e pisi ai. O ma e loa le wasau o ma ire kaimi o fia me malanga whai ngā maro. E koe apakaha e koe kau whaingi mea fo ie mangisi mea. Ia ai. Io e. Lena. O le ale wingo la utang. O kuso le mea ngā le la whai. Le whai la ai whingi kaimi. Pa ele ka mo ka mai fasi pomu. Ai ringi ma. Pa ele ka mai pomu I. Pa ele ka mai pomu I. Pa ele kusa la distract umai le kele o mea. Ia ai uma enga. Ia wa. Uma enga o whale ko hunga sia ka ko wami. Eyo ai. Ia o le tūlanga lalna. Le tate vai so o le tūlalo la ia ave le fionga ke ro whelau si le fia le leiwa. O I fo le tento nungo leva na fio o le fionga palmia I Samoa. E wa pia le tau mai tau atu pe a fua ia o le o le whai uma o le yaso le nei. Ia, e toi whaolati ai, toi ina ua mai ai ia, on fulfill pa yaso ia na tau fia i fo mai, tau una nu fo le lei ina ia ato le vai ma tūlanga le tau tonga le sa whai na le. Ia, a o mea ngā le whai ngesko inga morangi kaimi, inga la tita. E le ai ma se mea fo I le a me ke ko sila pa yongi, le la uta to le loa. Ia, o a fele la uri keisali. O tau le keisi leo le keisi le ana to tolo nei a le tono le afie male malau le male to le keisi le ke o ngalo ke wa lo fulu ko pa fa ka masa salo ko ka ngalo ke las salo ka o ka confirming ai le na tonwa ya wa fo la or ke le mau keisi ko ka le ro po fere keisi le over ke lo keisi what's up tu mai le tele o mau keisi. Por favor, wingar ka ko programa saro pe ko nunga isu fo en fengo kavanga mo kalonga ko wa ia ko wanga ama kavanga ma sia ka ya ko le kula ai o isu mo le o ke fia kalonga inga le kamsingonga le vai monga lua le sa karsanga ia le ko fa fo po le fionga ia kamelata taimang ia mo le faleanga inga le o palo ka sa fai mo lenka o le la ua fai lo mai le famsingonga wa kalia le karsanga inga ia ko ave ko ia kangi e lua ia mai o se kara fia nga mai o le foi wale le mai le kele o famsingonga ua ko ave ko le foi ma karonga ngele famsingonga fo ia fa la le lua
o ngole sa fingaro ia sui ia mesfori kumalo ko ia vikua ia la ko kangi ia ai o le ua whaalava le muka fo i le japipi mga o e a fia i le whapsingonga le ngol mga e whaua pea ia le sa maa kalonga fo i ngei ai i le se kaimpo pula wanga whaifa le whakalonga ngā le asui parimia le whiang fo i a toi lupe sa ia whailoa i whapea i le sipe whapea kupu ia ai ka kia pea le whapsingonga sia baku ia mau fo ia ale chapi pipa fa e funge kalia famsingonga lako kangi leo faul o vanga ka uanga mo ko fofile mu ia ama se foi le vai lumunga ingei me o famsingonga fa penge ia me ia ka konga foi le i me fa penge e ka sa kula fongo ia po le kula fongo foi ia po ngisi o le mau popo kula fongo o fenga palo kai e vai ai le mokingo mo le mokingo me fa kosinga o ngi se fa kosinga e ka mai ka oki fa kosinga fa ai like ka sanga ngenge le o ko amai lumai i fa singo o mai ya fenga palo o ke le mokingo la po le umi ka wenka kia ya ngeme o fa kosinga o fe amaka mai ai awa ko nga fa kosinga kanga ma ele ka ko fa kosinga a fe me fa kanga a fe me e ba e fa singonga o se fa kosinga inga ya wala nge kupu mai pe mbenge ka usanga wa le es ka usanga misi e ye lava kangi fa sanga ya la ko lo o mang malo mai e mala ko sa ka mo e fa sui o paloka ole arbanga lua ole ka mai ka waku e le fonga ngel fai pule le vai monga kolu vai monga kolu ne so fo le ya fiti male ka mo linga manga o so finga ngalo fo le fa pe e paro ka mai el majority por ko que sa mo le paro ka mo fast ya ngo kira ya nga ilanga pausa fai ya me se fonga mela sa ya mbaya e pe ia mo walunga ia ia o pule fa pe e iwa supa senge o kaka sa moe le pa loka i le fast ia ai wangalo ia e ongo su korupa senge o kaka sa moe le pa loka le cha pipi e pe ila wa faisia ngonga bave mana mai ngumela ma fakulanga mai ngumela mankua foi e ka ua kele ia le mangumalo se paki kwa ve cerca o ngumela pe amaro se papaki wala maro paki o ngumela e malo le fast kulka sit sumar fa le chapipi e malo le fast i fonga nge ingofo e malo le fast ingumela pa ku wa me ka paki ya e vai la nga finga ule ile lima sumoriva pasenga samori palo kai ile fast ai wo mkwa ngalo e keia e ongo sukol pasenge o Samoa i paloka ile ja pipi ke le akula pasenge o isipa ki ile paloka ole vanga long kolu o ke fia karongo inga o felo inga al parmia angusila marka ko parmia ngeng usila i mo ko Samoa inge o kilangi ole ka ole fenga ngam ka opu ngo ki kiloki ai ya maise o que lo vaya ko fa ki o inga pero kai mo lenga felo e ka ko par mia ma sa maga ia foi ma Western Peters o kale kele o fa ki onga erenga ka kele fa ki onga wo la va yaka wo i me ese mo sa kalongo inga o le la o felo ngele ka ko par mia ma par mia angusila ya lakse eu quero vai com em foi que eu ai o me ela vai casi renga fongo para mim mo Western Peters le foi nga fongo ia lax o que quer com o ai o mo put in place ia se kusi fai lo mai sa mo ia pola la va me lo fai inga ia fa ka unga ia protocols po fenga fa vai o felo inga fa ban malo kai e lua ke salo e mo fai nga mea ai
sa whakau e kia o ia mga upu. Wa langa wa aku il kalawanga po lenga sa whaingi el parimia ko kia e ngai banga kusa ma Western Peters. Ai sa wa ia whakau inga o se fu marolo inga mwharima e whai. Ia po sa wa ima ma polo fo. E leo se kama i mea ngā mea o le whai o ngi wharima e waku e rusosoangi a ngusila. O ke lo foi ngisi me kua ko le sosoangi le nga wharima ia ngisi foi sosoangi Mase ia ngas fo lo mangi ngusila ia mangi sosangi ngusila ala ku ia ka ko medical leka ba ko fo ko sioki ma fo ia ka ko vai le e kala ku mai farma o ke lo para melenga sioki so po sal por sioki mar kai mi ofia me kai mi ele ku mai le sap sioki kai mer sap le fo ko sioki kai mi nge ala ngo pa longo nga ba ku ia e ka ko oka o vai ele mamawa ya le foko sioki mai ya wa ki yang silingia nge me ois mar ku ka nge me ois a ka ko kalmo fo me ois sa o kalmo I menge o testing o trucks sa fam kala mai la ko e lo me fenga menge o testi e fenga ka ko samo mo test mo kai mi pupu sa po up to 12 months kolu ongo sulo masinga ai o le testing e umiaku salo e aulia kolu ka sanga polunga ko fo e fa nga ile lolo ia male mangifo ia mo oloa ia akong pe mara o kalinga le si me fa nga pola se me e ku kongole kalinga ia o test langa o test nga le manga o mia test ka ko ka kum kanga nga leo langa pe la ko le ke le foringa mai le fa ki o inga le fa nga ingo o trucks ya mai se o trucks e maua ka ke le lopo fa fe nga ki ai pe fa fe o nga on fa le lo ya isa nge a fe o ave ya pe la o vai nga ia le ka wai kalonga langa le fo nga afia trucks e kalonga al ka ko palmia ma palmia usila o le mea interesting o nga ngo vai o fai fasa longa le al palmia usila e winga me o fala au fa fa be ngai pe trucks yang kalonga ma palmia o longa winga already le o faile la sanga usila e kam foi fa kingo me ia sa kalmo am saro ai longa o ka ko palmia fa kalmo isi ko alanga o trucks ia ka o afiengo sila o trucks ole e ka ko o Pacifica konga fiki Samoa le piko kele ai le kiki la fa mai ka wa ku ya ku ila po a kongo ai pa ele kiki la mai ka wa ai on usila ma fonga nge ma Australia le kele le la lenga popole ia kai ma se par mi fo usila ma par mi Australia I fonga nge onga ese fa ngo fie ngo o mai o fonga ngo o kiliva a mesel mo molinga mo trucks nge le wa maka ka Pacifica ya mesel la fie o Samoa le lango ba ku nga fie kele kalanga ka ko palmia mal palmia usila al manganya yole o fanga yo o la kalanga menge yo le kalbo a mesel o onga o vai menge o scorsipi o vai kalonga maka lengi a fanga le kalbo o kasi nge mea esel ka ua e kele lavan ka ko mai kaule le melo scorsipi fonga nge mo la ko academic mo ila ko onga mo la ka mai folia fa nge un po ai oskasio o scorsipi ma fale leo kaling a mese o leo mo ko pe mo kalonga po la ko nga kalonga wa ila ko fa mongenga waka fonka kilo scorsipi mo la konge scorsipi lungo kalonga scorsipi lungo kaleng inga ia fa wau ma fa le ya kiri kalengi ala kalbo ingu fafo ia ambeso musilo America Australia po fe lava en foi onga develop le kalengi male kalonga
se kalavo ko mo la wa ka ko mo la me fa pe poko mo ka mo e ka mo ki ala ele ka mai me ka wa onga e mo kwa aka mai lava i me ka muka insingia fai moli ka longa sports e foi nga ia ka lengi fa piko ka ke le lo po se sankisi po se ka se ka me ki ke o la ifo e ke le so nga le ka ki kilomengi o carbon credits le foi a fie ka longa ka ko pan mia ma foi ngai ma pa mia usila carbon credits a sa lengi ka o ke le sa mo ngai ka o la ngai ma marka ko e manga o mia ko nga sisio manga le ka ko e mo wai kupe al malo il carbon credits me le ka ke le no bo le van ngofo mai le chapipi ka ke li fa lo ko mo ka ko kupe ai lai mo sa mo ia le bango o kupe fa popo ia mo kupe ia o le e kuli a wale mo ngui o ka sa mo ingai la voy en usila sa o fai ka por el boca sa ka lo mo le van ka en usila mo ngui o ku fa anga ngusila le ave i ka fenua ia po ka ko uso mauri foi pe a familia nga ka sanga la ko kupe mo mai i carbon credits aya ka ko o ka uanga le pa ko pe mo la vale le sanga ye le ko ma lo pa mia i carbon credits ia mo fa nga wala ko o ka ngo ka inga ele fa pe nga ri ko ma lo nga e entaro ye pe fa pe lo que mo inga le nga fa nga le mo o mai ko ma lo sa mo ka fe ku fa kasila ia sa mo ako e lo pe milion ka sanga se William kala sa mo ka sanga se kupe mo ku ngeme o me mo le le fa mai ngole male fanga e ngu ola el pollution e va ku ia kasa ngai inga ia fa kiria le fonga ngai la langi mo ngol ba ke kele yo me sa kalongo inga ia ka ko ngaro ba kai o se me woleva o kau o fa le ya kiri lem kau o kau nga inka ko se ka kasi pe lua e mo kwa nga lue male ako ko em kau pule o kele o kaimi o le ke va ko o usila le o ngaro fa vai kaimi o me fonga nge a nga kele mo usila o le kele o fa ko anga o la kombe ave fafo so usila le nga ngau in ka whengaronga mai whafo mai Kongo Pasifika. Ai leo ka kou le mga omia ngā runga o ngusila le mga omia o ngā kari mai leo Pasifika. E me whai ngā rako sa parei ka whengaronga. Ai awa ku whule awango. Ia ne ka kasi le fia uwan me le kupunge. O le lope pongi whenga whaporkiki, pongi whenga whale ainga, pongi whenga wha la Kongo el var malo wala ke ba ku isi ka ka mai i nga lo ngai ole o ka sa fa nga ngo ofisa ka sa fa nga le kise ka sa fa nga le vai a fe ka ia ngi la ko nga lo nga ka lo mai e kala fe ngai nga lo ngai o le piki ia nga lo ngai fa ngo fi pa wa mo le o ku le aso a ko fo ngai piki e kala fe ngai la mo ka di fe nga mo a e loa mfakaua ni suenga se lengi mar famunga ya wa ainga male mon ngu mar ka ko fenga maro o vaenga nga le ka o ke le la o wa ya mar ka ko security por puingo o kwa o yo samo o meanga le foi sa kalongo inga ma Western Peters yengi si o mea o mea ka ua nga mor fa le le or ka ko sisi o manga le nga ko sisi o manga a ka ko fenga malo o le foi ka ki kilo mengi por ke kima me ke keringe fai o fesa o e sau mai ia ko nge ngusila Australia o Amerika per kangia wa vola nga ela ko pa ke ki fa nga mo susangili ia ko vai ka ko ele vel menga a le la ka ko mo fa inga mo fa kulanga inga me ia o ku ka ia inga ka ko prokeki ma ka ko fofuanga ma mau
o le poloka la le fai kuanga i le ke le ngowai aku i e le se sosoangi ngā mo Samoa o le kamawhai ngā e whaaleanga ia soka i ngā Samoa ma le vai fafo ma whai loa kui fafo e leanga le whai ngā malo ia o le mea siringa leanga a o kilo mai ia fafo i kaka i kau whaaleanga o ngā mawela i lea o kaka siringa leanga o kaka i e kau whaaleanga ai le leanga le whai ngā malo ia fo le whai ngā malo e maua lewa ngoe whilo i e makungu i fafo i le ngaka while i makungu i fafo a e whai ngō fie kalonganga whai ngō fie o ngā whai soka inga o ngā lo umia la kou le pule o kaka i kau karangoso ia ia pese i o se o ngā whapoponga i maa pokalama maa sea karange fiafi alofa lea kua whamungia le kako kungu ia ma se whainga i ka maa ki ngā maa kua whainga mai mo mai a ngai whasalongo nge fiafi ai mor kaminga i o ki whasoi fuaku ko whaaku i lau se sila marau mai moaka